Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asiyependa mwenye dhambi afe ila uache uovu wake awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wote wanaotubu kufia na ondoleo la dhambi zao, yeye kuwasamehe na kuogofia wote. Basi tumuombe atupe toba la kweli na Roho wake Mtakatifu, ili mambo tunayotenda sasa yampendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi, ile furaha yake ya milele. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku ũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Twĩhoke cia gũtũigana na ũtwohere mĩtĩ o ta ũrĩa itũũraga na ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũũraga ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tumũrai iromo citũ, Ngai hiũha gũtũhonokia. Ithe witũ arogocwo na Mũriũ na Roho Mũtheru. Gocai Mwathani. Tũrũgamĩte oro ũguo tũthomero thaburi ya mũthenya. Thaburi ya mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmĩona nĩyo thaburi ya 107 na tũkũmĩthoma kuma kamũhari ka mbere nginya ka 32. Gĩcokeriei Jehova ngatho tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Arĩa akũre nĩ Jehova nĩ makiuge ũguo, agakĩmongania amarutĩte mabũrũri-inĩ, mwena wa irathĩro na wa ithũĩro, ningĩ wa gathigathini na wa kuthini. Kũrĩ makorirwo makĩũrĩra werũ-inĩ, njĩra ya kwaga magĩte itũũra rĩa gũikara, ngoro ciao ikĩenda kũhoteka thĩinĩ wao. Magĩgĩkaĩra Jehova tondũ wa ũrĩa mathĩnĩkĩte, nake akĩmateithũra mĩnyamaro-inĩ ĩyo marĩ nayo. Akĩmatwara ona njĩra nũngarũ nĩguo makinye itũũra rĩa gũikara. O ta nĩ macokerie Jehova ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake na maũndũ ma magegania marĩa ekaga ciana cia kĩrĩndĩ. Nĩ amu ngoro ĩrĩa ĩna nyota nĩ amĩhũnagia, ngoro ĩrĩa hũtu-rĩ akamĩiyũria maũndũ mega. Kũrĩ maikaire nduma-inĩ, o nduma-inĩ ta ya gĩkuũ, marĩ ohe mĩtandũko-inĩ kuohwo na igera. Nĩ ũndũ nĩ mang'athĩirie ndeto cia Mũrungu, ũtaaro wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno-rĩ makawagĩra bata. Agĩkĩhoria ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra, makĩhigũka na matione wa kũmateithia. Magĩgĩkaĩra Jehova tondũ wa ũrĩa mathĩnĩkĩte, nake akĩmahonokia mĩnyamaro-inĩ ĩyo marĩ nayo. Nĩ kũruta amarutire nduma-inĩ, o kũu nduma-inĩ ya gĩkuũ, agĩgĩtua mĩkwa ĩrĩa mohetwo nayo. O ta nĩ macokerie Jehova ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake na maũndũ ma magegania marĩa ekaga ciana cia kĩrĩndĩ. Nĩ amu mĩrango ĩrĩa ya rũthuku nĩ amĩthuthangĩte na agatinangia mĩgĩko yayo o ĩyo ya igera. O njĩra ciao cia wĩyathi, tondũ o waganu wao nĩmerehagĩrĩre mĩtandiũko, ngoro ciao igakinya kũnyira irio mĩthemba yothe. Makaya gũthengerera ihingo-inĩ Jehova tondũ wa ũrĩa mathĩnĩkĩte, nake akamahonokia mĩnyamarĩko-inĩ ĩyo marĩ nayo. Atũmaga ũhoro wake akamahonia, agakĩmahatũra hau marima-inĩ mau ma mbĩrĩra. O ta nĩ macokerie Jehova ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake na maũndũ ma magegania marĩa ekaga ciana cia kĩrĩndĩ. Nĩ mamũrutagĩre magongona ma gũcokia ngatho na maganage mawĩko make mena mũkũngũiyo. Andũ arĩa maikũrũkaga magathiĩ na iria me thĩinĩ wa marikabu, arĩa mathiaga wonjoria kũu maĩ-inĩ maingĩ, acio nĩ monaga mawĩko ma Jehova, maũndũ make me magegania magakĩmeonera me maĩ-inĩ macio mariku. Amu rĩrĩa oiga rũhuho nĩ rwarahũka,
kaga ruria rwa kihuhukanio naruo rukaiyukiria marikabu na maaĩ macio mairia andu makoywo na iguru o nginya matu-ini nyingi magacoka na thi muriko-ini ngoro ciao igaria marona ni kwagaga magagaga magagitugugaga ta mundu muriu magakiurwo ni ugiva tondu wa uria mathinikite na kihuhukanio gicoke kuhorera makombe macio moima kuo magagikira giria nao magakena ni undu riu mo ni mahorerete agakimakinyia ringiriro-ini o riria meririirie makinye o tani macokerie Jehova ngatho magegania maria ekaga ciana cia kirindi ni mamutugiragie riria kirindi kiunganite na mamukumagie giciriro-ini kia athuri na mamukumagie giciriro-ini gia athuri. Ithe witũ arogocwo the Son and the Holy Spirit. Rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Reke tuikare thĩ tũthomere ithomo rĩa mbere. Ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona ibuku-inĩ rĩa kwambĩrĩria kamũhari ga 26 nginya kũrĩkia. Kĩambĩrĩria 1 kamũhari ga 26. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanaine na ithuĩ, nao mathage ciũngũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ na njoya, nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. We Ngai agĩgĩa andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene, agĩgĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai, agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Nake Ngai agĩkĩmarathima akĩmera atĩrĩ, ciarai mũno mũthegee, mũiyũrie thĩ na mũmĩtorie, ningĩ mwathage ciũngũ cia iria na nyamũ iria irĩ njoya cia rĩera-inĩ, ona nyamũ o yothe ĩrĩa ĩthiangaga thĩ. Nake Ngai akiuga atĩrĩ, tonei nĩndĩmũhete kahuti o gothe karĩa kagĩaga handũ ona ha thĩ yothe, o harĩa yakinya, o karĩa koimagia mbeũ, ona ningĩ mũtĩ o wothe ũrĩa wĩna maciaro marĩa me mbeũ thĩinĩ wamo. Mĩthemba ĩyo yothe-rĩ ĩgĩtuĩke ya irio cianyu, nayo nyamũ o yothe ya werũ, ona nyamũ o yothe ĩrĩa ĩrĩ njoya ya rĩera-inĩ, ona kanyamũ o gothe karĩa gatambaga thĩ, o icio ciothe i muoyo-rĩ nĩndĩcihete kahuti o gothe karĩa karũraga gatuĩke irio ciao, gũgĩtuĩka o taguo. Ngai akĩona atĩ kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ombĩte nĩ kĩega mũno, nakuo gũkĩgĩa hwaĩ-inĩ na gũgĩkĩgĩa rũciinĩ, ũcio ũgĩtuĩka mũthenya ũngĩ wa gatandatũ. Thengiũ, nĩtũkũrũgama tũine rwĩmbo 466 nĩgetha twĩharĩrie kũigua ithomo rĩa kerĩ.
tuikare thi tuigue ithomo ria keri. Tukuliona marua ma mbere maria mandikirwo Korintho ni Paulo murango wa 11 kwanjiria kamuhari ga 17 nginya ka 32 na ni nguthoma. No riri ha uhoro uyu ngumutariria riu ndingimugatha na niguo gutituikaga gwa kumuguna tiga o gwa kumuthukia. Tondu riri wa mbere njiguaga ati riria munganaga kiungano-ini gia kanitha ni mugiaga na njatukano, na uhoro ucio ndingiaga kuwitikia rwere rumwe. Ni undu gutire hingo thiini wanyu gutangigia thirito ya kuhitithania niguo kuhote gukuranwo andu aria aria no tondu wa uguo ri hindi iyo munganite kuria irio cia Mwathani gutingihoteka. Ni undu mukiria ri o mundu ahiuhaga guthara irio ciake mwene, mundu umwe agagiikara o ahutie ungi agakorwo aritwo. Kae mutari na nyumba cianyu muriagire na munyuagire kuo? Kana ni kumena mumenete kanitha wa Ngai ona mukenda gwaria magite indo? Ingikimwira atia ni kumugatha ingimugathira uhoro ni gukorwo nie ni ndamenyithirio ni Mwathani uhoro o uria ndamukinyiirie inyui ati Mwathani Jesu o utuku uria akunyanirwo oire mugate enyura akiuga atiri uyu niguo mwiri wakwa uheanitwo ni undu wanyu, ikagai uu nigetha mundirikanage. Ningi o undu umwe irio ciarikia kurio akioya gikombe akiuga atiri gikombe giki nikio gia kiririkano kiria kieru thiini wa thakame yakwa, ikagai uu hindi ciothe riria muri kinyuagira nigetha mundirikanage. Ni gukorwo riria riothe mukuria mugate ucio na mukanyuira gikombe kiu ri ni kumbura mukumbura uhoro wa gukua kwa Mwathani o nginya hindi iria agoka. Tondu wa uguo ri mundu o wothe ucio kana ukunyuira gikombe kiu kia Mwathani uria gitagirire ri no atuike ni kwihia ehitie mwiri wa Mwathani ona thakame yake. Mundu ni ambage gwituiria wega amenye uria atarie, na arikia gwika uguo ri arie mugate ucio na anyue gikombe kiu. Tondu atiri mundu uria ukuria na gukinyuira ategukura wega uria mwiri ucio utarie ri ni cira ekwiigira akiria na akinyua uguo. Uhoro ucio niguo utumaga andu aingi anyu makoragwo mamocete na magaikara ta marwarite. Ningi aria tungikoragwo twiriire ithuene tugagikurana uria tutarie ri tutingituika agucirithio. No riri Mwathani tuherithagio nigetha tutikae gugatuo ehia hamwe na andu aria aguku thi. Kiu nikio riu ni ithoma ritu ria keri. Mwathani arathime. Tengio ni ndwago rekei turugame turore mutharaba tumbure maundu maria twitikitie na witikio wa atumo. Ni njitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe akiamba muti iguru agikua agoma muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaica iguru nero aikaire guoko-ini kwothe ithe mwene hinya wothe ni akoima kuacirithia aria me muoyo na aria makuite. Na ningi nitikitie Roho Mutheru naguo kanitha mutheru mugathoriko naguo iguano wa andu aria atheru nakuo kuhero kwa metia nakuo kuriuka kwa mwiri na moyo utagathira. Mwathani aroikara na inyui. Ni tuhoe Mwathani tuiguire tha. Mwathani tuiguire tha ithe witu uri iguru. Otarweta ku iguru tuigana na utohere metia maitu otarwita aria matwihagia
na ndũgatũtware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũgwanja thutha wa ũtatũ, kiumia kĩa mũthenya wa mũgwanja thutha wa ũtatũ, thara ya mũthenya. Ngai wa hinya wothe, nawe ũhotaga gwĩka maũndũ mothe, nawe nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega na maheani. Gwatania kĩendo kĩa rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ, na wongerere thĩinĩ witũ ũndũ wa gũkũrũmĩrĩra, ona ũtũrere na ũtugi wothe, ona ningĩ ũtũikaragie naguo nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũthiĩ na mbere. Thara ya kerĩ nĩ kũhoya Ngai atũhe thayũ. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ, na wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira, ona ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya wa arĩa muku aitũ wothe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũnyitanĩre kũhoya Ngai nĩgetha tũhe wega wake. Mwathani ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe no ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na mahoya. Nĩ ngwĩta praise and worship matũtongorie na nyĩmbo cia kũgatha Ngai, cia gũthathaiya Ngai, ona ningĩ nĩgetha o ũmwe witũ tũgĩe na ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ hau atũkinyĩtie, maũndũ mega atwĩkĩire. Tũgĩthiĩ na mbere kũhoya Ngai nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, na nĩ ũndũ wa ithurano iria ciĩ mbere itũ, ona tukĩhoya nĩ ũndũ wa Bwana asifiwe. Tukũgoca Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo. Wĩra Ngai ũrĩ mwega, twoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire, twoka gũkwĩra wĩ mwega, twoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire, twoka gũkwĩra Ngai ũrĩ mwega, twoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire, twoka gũkwĩra nĩ ũtũrathimĩte, twoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire, twoka
Itikira gukira, itikira kwaria na mwathani rucine rwa muthe tondu itikira kwaria na mwathani, itikira kwaria na Ngai waku rucine rwa muthe. Ngai haha hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kũrathima mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ. Itikira kwaria na Ngai rucine rwa ũmũthĩ, itikira kwaria na Ngai rucine rwa ũmũthĩ, itikira kwaria na Ngai rucine rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Itikira kwaria na Ngai, Ngai haha hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kũrathima mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Itikira kwaria na Ngai, Ngai haha hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kwaria na mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ arenda kwarĩria hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kũrathima mũndũ ũmwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũndũ ũcio nĩwe. Itikira kwaria na Ngai, mũmenyithie mathĩna maku, mũmenyithie maũndũ marĩa ũkoretwo ũkĩgerera. Menyithia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, menyithia baba nĩ tondũ haha Ngai witũ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndĩraigua roho wa Ngai arĩ hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kwarĩria mũndũ, nĩ arenda kũũmĩrĩria mũndũ, nĩ arenda gũkĩrĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Itikira kwaria na Ngai, ndũkae gwĩtĩkĩra gũkira wĩ mbere ya Ngai. Nĩkĩo ũkire nĩgetha Ngai akwarĩrie, nĩgetha waranĩrie na Ngai waku. Itikira kwaria na Ngai waku, mũmenyithie ũhoro wa ciana ciaku, mũmenyithie ũhoro wa mũthuri waku, mũmenyithie ũhoro wa mũtumia waku, mũmenyithie ũhoro wa wĩra waku. Mwĩre ĩra Ngai witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ matũ make matirĩ njika, atĩ no arege gũtũigua, guoko gwake gũtingĩremwo nĩ gũtũhonokia. Ĩtĩkĩra kwaria na Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Gĩtama nĩ gĩetũkire, wĩtware mbere ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndungata ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai haha hamwe na ithuĩ na nĩ arenda kũrathima mũndũ. In the name of Jesus. Ngai
nitukwenda mwathani the witu gugutia kiroko kia uthewi igura tonua na mwathani the witu makwira maundu maria mwathani the witu makoretwo makigerera na iguru ria maundu mothe Ngai the witu nitukwenda mwathani the witu kuhera mehia maria mangigiria utuigue rucini rwa umuthi nitondu ithuĩ Ngai the witu turi andu aguku thi na Ngai the witu turi mwathani turekere mehia na meka maria mwathani the witu ngona ritu mwathani etikira guturekera nitondu ni ihuritwo ni tha Ngai tuiguire tha nitondu igwira muthuri wothe wi thiini wa gikaro giki tha Ngai igwira mutumia wi thiini wa gikaro giki tha mwathani igwira muiretu na mwanake na ciana iria nini twina cio Ngai utuiguire tha haria tukinyite mwathani turenda tha ciaku turenda tha ciaku rucini rwa umuthi tutirenda tha cia mundu Ngai tha ciaku mwathani ni cia tene na tene Ngai wakwa mwathani the witu tha ciaku ni cia tha ciaku mwathani itire muhaka nikio rucini rwa umuthi bururi Ngai turabatara tha ciaku Ngai wakwa mwathani tuiguire tha mwathani ni tondu ni tubataritio niwe ngoro citu ni nyoteire Ngai the witu kuiguirwo tha niwe o ta uria Ngai the witu thwariga inyotagira Ngai the witu mai ere weru-ini uguo no taguo turaigua kiroko kia umuthi ni tukwenda kuiguirwo tha niwe Ngai ni tukwenda gugucokeria ngatho mwathani ni tondu ungiaga kuiguira bururi uyu witu tha mwathani tutingigia na thayo tutingigia na ithurano cina waragania tutingigia na atongoria aria ama mwathani na nikio mwathani the witu ithuĩ ta kanitha kiroko kia umuthi turenda gukumenyithia mabataro ma bururi uyu Ngai ni tondu we niwe wi bururi uyu gukira mundu ungi o wothe mwathani we ni uwi Ngai the witu andu aria mari kuo ona ni uwi kiria tubataire ona ni uwi mutongoria uria tubataire kuma uria munini kinya uria munene uria witu Ngai the witu turakuhoya rucini rwa umuthi ni ati ndukae gwitikira kuneana bururi uyu moko-ini ma mucukani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndukae gwitikira mwathani twithurire ithuĩ muthamaki no ni tukwenda ututongorie tugithura muthamaki nigetha tugithura muthamaki tuthure muthamaki uria we ukwenda na uria Ngai the witu we uguitiriria maguta na nigetha uria Ngai the witu ugutwara bururi uyu na mbere na nigetha mwathani the witu bururi uyu ugocagwo Ngai the witu gukira uria wanagocwo thiini wa ritwa itheru ria Jesu ni tuwe mwathani shaitani ndatwendete ni tuwe shaitani ndatwendete ta bururi andikio ni turenda gukirira maroho mothe ma shaitani wara wothe wa uria moru uria ungiuka nigetha kugie na uitangi wa thakame mwathani nigetha kugie na ikuo itari njira mwathani ni turenda gukararia na gukanja na kurivas mawira mothe ma shaitani thiini wa ritwa ria Jesu ni turenda gwitia roho waku mutheru nigetha tuteithie ithuĩ ta Kristiano na nigetha turute wira ithe witu uria wi mbere itu wa guthurana na tuthurane na mana kihoto thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai mwega wona watuhe bururi wina thayo kanitha witu turenda kurugama ithenya-ini ria andu aria uitiriirie maguta mwathani na nigetha Ngai the witu mateithie kuhunjia thayo na nigetha umateithie mwathani the witu kwaga kwiona na nigetha Ngai the witu maririe na mugambo uria mangiigua ni tondu aingi ao mwathani mwega ni magaga kuigua mugambo waku na makiriria na Ngai the witu makaga gutwara ng'ondu ciaku ta uria mwathani the witu ngienda itwarithio riu rucini rwa umuthi Ngai wakwa ndaguthaitha witikire kuririkana kanitha waku mutheru uria we wakwiriire wa thi yothe mwathani na nigetha ehia othe Ngai the witu ithe witu makamenya Ngai the witu ni kuri muoyo uria umaga thakame-ini ya Jesu Kristo uririkane mwathani mwega aria matongoragia kanitha waku mutheru haria hothe Ngai the witu we hunjagio na manati theru na muno makiria ni tukwenda kuririkana kigongona-ini giki Ngai kiria ithuĩ twamũrĩire kiria ithuĩ tũkaga kũng'ethera na nigetha mwathani the witu kigongona giki gitikanage mai na kigongona giki gitikanage mwaki na nigetha riria tuoka kigongona-ini giki riria tuoka mwathani ta muthenya wa umuthi tuoka Ngai the witu twina mirimu tukahona Ngai the witu riria tuoka kigongona-ini giki turi arwaru mwathani tukahonio niwe tukahonio mirimo ya ngoro na tukahonio mirimo ya mwiri thiini wa ritwa itheru ria Jesu Ngai mwaganite thiini wa kigongona-ini giki mwathani ona Reverend Kambo mwathani na muhunjia Julius mwathani ona leaders aitu mwathani
na athuri a kanitha mwathani mwega na Ngai ithe witũ ona Kristiano tuoka kũng'ethera kĩgogo ũgatũheaga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ũgatũheaga hinya Ngai ũrĩa umaga thakame-inĩ ĩyo ya Jesũ Kristo ĩrĩa yaragia maũndũ mega ciothe. Ciana itũ Ngai wakwa, ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũririkana na wĩtĩkĩre mũthamaki wa muoyo kuoya ũmwe witũ na maũndũ marĩa mothe tũngĩkorwo tũkĩgerera, wĩtĩkĩre gũtũteithia nĩ tondũ witũ ithuĩ ene, ona nĩ tondũ arĩa tũciaranĩirwo nao, nĩ tondũ wa atumia aitũ Ngai, nĩ tondũ wa ciana citũ Ngai, ona nĩ tondũ wa athuri aitũ Ngai. Wĩtĩkĩre gũtũrathima nĩ tondũ thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai kwĩna irathimo cia mĩthemba yothe Ngai. Mwathani mwega, nĩ tũkire na nĩ tũkuma gũkũ tũtarĩtie nawe na tũtaiguĩte mũgambo waku tu, mũgambo waku tu nĩguo tũkwenda. Nĩkĩo nĩ tũkiuga Ngai ũreke Ngai ithe witũ gĩgĩũka, Ngai ithe witũ gĩtũ ũtũririkane ithuothe Ngai, nĩ tondũ Mwathani ithe witũ hĩndĩ ĩrĩa twacemania ta haha nĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Nĩ tũrakĩenda gũkwĩhoka ona nĩ tondũ wa wiki ĩno mbere itũ, ona maũndũ marĩa Ngai ithe witũ tũgĩkorwo tũgĩka na gũgũkorwo na hoihoi nyingĩ mũno Ngai cia campaign magĩũka gũtiriha Ngai, ũteithie ithuĩ kũrũgama ta Kristiano na ndũkae gwĩtĩkĩra Mwathani tũthae nĩgetha tũthiĩ tũgeke ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩka. Tuĩka ateithũrani nĩ tondũ nĩkĩo twĩtĩte. Tũririkane Mwathani ta kanitha, ũririkane department ciothe Ngai, na ũtũririkane ithuothe Ngai ũtegũtigwo mũno ũmwe witũ, tondũ twahoya twĩtĩkĩtie Mwathani wa tũigua thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani na Mwonokia witũ. Amen. Macio mothe twako Thank you. Nĩ hau twakinyia, nĩ tũthiĩte wega. Mahinda maya tũkũhe kwaya nĩgetha matuĩke a kũgoca Ngai na rwĩmbo rũrĩa maharĩrĩirie. Kwaya.
nitumuhure ruhi rwega ni maina wega muno thengio Ngai athie na mbere kumurathima ona kumuhe hinya mugithie na mbere kumuthathaia. Ihinda rĩrĩ nĩtũkũheana icunjĩ citũ cia 10 kana ngatho angĩkorwo wĩ nacio ona magetha ma mbere. Cio nĩtũkũrũgama tũine rwĩmbo rũu tũgũprojectĩrwo nĩ wĩkĩte magegania. Rekei tũrũgame. Wengine tuketi, tuendelee na maombi. Baba, tunakushukuru sana asubuhi ya leo kwa sababu ya watu hawa ambao kwa kutii amri yako wameleta fungu la 10 kwa madhabahu kama njia moja ya kukuabudu Bwana. Tunakushukuru Baba Mfalme kwa sababu umewajalia na umewaonekania nao Bwana wamekumbuka ya kwamba ni vyema kama maandiko matakatifu inavyotuelezea madhabahu yako, ishara ya kwamba wanakushukuru kwa baraka zako. Baba uishie milele. Tunasema ni asante, tunaungana pamoja nao tukikwambia ni asante kwa sababu umewaonekania Baba Mfalme. Tunaomba Baba uikuletea kwa madhabahu, uvibariki na uendelee kubariki kazi takayoenda kufanya, na vile vile Yesu Kristo wao wenyewe wanapoendelea kukuomba hata wakati huu Bwana uwaonekanie. Uwabariki tunakuomba Bwana, wainue, uendelee kuwaongoza na kufungua milango kwa kazi zao katika jina la Yesu Kristo, wakaweze Baba uishie milele. Waonekanie Baba Mwenyezi Mungu, na uendelee Yesu Kristo kuwashikilia katika jina la Yesu Kristo. Kwa mazito uwashikilie Bwana, kwa mahali wamepungukiwa na nguvu wainue katika jina tukufu la Yesu Kristo, ili Baba Mfalme watu wako wakaweze kujua ya kwamba kukutumikia na kufanya kazi yako iko na baraka. Na Baba Mfalme, hakika tunakiri ya kwamba kuna baraka, na ndio maana tunawabarikisha mbele zako wakati huu Bwana. Uwabariki usiku na mchana, uwabariki wakitembea Bwana, singizini, uwabariki na ubariki wale ambao ni vizazi kutoka kwao katika jina la Yesu Kristo. Mbele zako twaweka wazi ili wakaweze kupata kibali machoni pako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki zaidi. God bless you. Amen. God bless you. Kubariki zaidi. God bless you. Ubarikiwe zaidi. Ubarikiwe. 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 Amen. Hebu tuwapigie makofi wanapoenda
rudi gukete ategere hau twakinya mahinda maya nĩ nguoya mweke ũyũ handũ-inĩ ha archdeacon witũ na athuri a kanitha kũmũnyita ũgeni gĩthomo-inĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ gĩthomo gĩkĩ kĩa mũico mweri ũyũ wa mũgwanja tũkĩharĩria kũingĩra mweri wa kanana. Mũigue mwe harĩa hagĩrĩire nyũmba-inĩ ya baba wanyu tũgĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Ũgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo nĩ rĩa mbere gũkorwo gĩthoma hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra kũrũgama harĩa ũrĩ nĩgetha tũkĩmenye wĩkuo. Thengio. Angĩkorwo hatirĩ nĩgetha twĩharĩrie kũigua kiugo kĩa Ngai nĩ tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo kiugo gĩaku Ngai, rwĩmbo namba 60. Okay, tweterere hanini. Mwaki ũyũ nĩgetha ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũgĩa na fellowship na ithuĩ kũrĩa gwitũ twathire Ndia. Nĩ ndakenire mũno 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 mũno, ndingĩhota gũtarĩria ũrĩa ndaiguire. Nĩ ndiamwĩrire ndĩ hakuhĩ kũrĩra, nĩ kũigua wega na kuona wendo wanyu mũnene. My brother thutha ũcio nĩ ahũrire thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ, araririkanire irio ciugo tũrĩ anini tũgĩkũra atĩ andũ nĩo indo na kũrĩa mũndũ egũthiĩ aikaranie wega na andũ. Rĩu my brother nĩ agĩire na testimony ya atĩ ũguo baba atũrutire rĩ atĩ nĩ ũtũteithĩtie tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ indo ciakwa na nĩ inyuĩ tũikaranagia na inyuĩ mũno mũno, na ngahoya atĩ Ngai amũrathime na njĩra ya magegania. Thank you very much. Thank you. Reke tũmũhũrĩre rũhĩ. Ona ithuĩ nĩ twakenire mũno nĩ ũndũ wa gũikarania na kũrĩa. Reke tũrũgame rĩu nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Kiugo gĩaku Ngai tunapoendelea kukula chakula cha kiroho tuendelee kuwa karibu na wewe Bwana. Manake tunajua ya kwamba tukiwa safarini hatutaacha kukula chakula cha kiroho ili tukaweze kuendelea kuongezewa nguvu. Baba, tunakualika mioyoni mwetu uje unene na kila mmoja wetu, kwa sababu ndio maana tumekuja. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tetini tafadhali. Mwathani agocwo. Muriega andu angai. Simunisalimie. Mwathani agocwo. Muriega. Na ndiye ndi mwega thĩinĩ wa Yesu Kristo.
nina gikeno umuthi tondu ndi moyo othe negoshwo na ndina gikeno makeria tondu wa kwaya. Let's appreciate kwaya. No kwaya wanajua ni pole pole tu tutafika, hakuna kurudi nyuma. Washege na Elise na kina Waan nao wengine, hakuna kurudi. Bwana sifiwe sana. Amen. Hakuna kurudi nyuma, tutarudi, tutaenda mbele na tutafika. Leo nataka kuanza nikiuliza swali, ni kina nani wanajivunia kuwa Waanglikana? Yaani yeye mtu akikwambia wewe ni Mwanglikana unasema ndio. Wewe ni Mwanglikana unasema ndio. Na unainua mkono na watu wanajua ya kwamba wewe ni Mwanglikana and nobody can tunya you. Alani agosho. Kwa hivyo nataka tumeanza mafunzo ya kuelewa sisi ni kina nani. Kwa hivyo wewe ikiwa unajivunia kuwa Mwanglikana, nami najivunia kuwa Mwanglikana. Kujifunza kuhusu Uanglikana. Na leo nitazungumzia tu machache na alafu wakati ukipatikana tutaendelea hivyo. Kuna ile tunaita pillars za Anglican na vile Anglican inaongozwa, na vile vile tutazungumzia kuhusu sakramento, na pia tutakuja kuzungumzia ni nini inatufanya haswa worship yetu iwe inasema worship yetu ni ya Kianglikana na you feel proud. Tutakuja pia kuzungumzia kuhusu kalenda ya Anglican na colors. Pengine kwa nini wakati huu ni green na wakati mwingine ni red na wakati mwingine ni white, wakati mwingine ni purple. Kwa nini? Tutakuja kuzungumzia yote ndio tujue na tuendelee kabisa kujivunia kuwa Waanglikana. Na tutakuja kuzungumzia kuhusu mavazi ya wachungaji. Na akivaa kaso kile ya black na surplice ya juu na store kama hii, alafu kuna kingine ka white anaweka hapa. Umeshakaona? Inaitwa preaching tie. Yaani ni tie ya kuhubiri. Mbona mimi sivai na Evangelist Julius na Reida Olive? Pia tutakuja kuzungumzia kuna ile tunaita sharti 39 za dini ya Kikristo. Na sisi the 39 articles of faith. Na sisi Waanglikana tunazifuata sana. Lakini kwa leo nitazungumzia tu machache. Kanisa la Anglikana inasemekana lilianza mwaka wa 1534 1534 wakati bunge la Uingereza lilipitisha mswada ya kwamba ukubwa wa kanisa wameitoa kwa Pope, wameileta Uingereza na wamumpea mfalme. Wakati huu ulikuwa wakati wa King Henry wa 8. Na leo kuna province 47 ulimwenguni na diocese kote katika nchi 165. Kumaanisha kwamba Waanglikana ni wengi ulimwenguni, wanapita milioni 75, over 75 million. Kwa hivyo sio rahisi sana kwa sababu kumekuwa mabadiliko kulingana na provinces. Na hata hapa kwetu
kumekuwa na mabadiliko, lakini kuna yale bado inatuleta pamoja kama Waanglikana. Ukitoka hapa uende Rwanda utakuta Waanglikana kuna ile mtaratara na haitakuwa tofauti na ile tunayofuata hapa All Saints. Ukienda Uingereza vile vile, ukienda Sudan vile vile, ukienda Amerika hivyo tu, mtaratara ya Waanglikana. Ibada zetu zinakuwa na hiyo mtaratara, na kuna wakati wa kutoka na wakati wa kuingia. Na hata ndio mnaona tunaweka mkeka, si ati ni umaridadi, ni kusaidia wale wako na viatu zinapiga makelele. Wakiingia usianze kufikiria ati ni kina nani. Huenda ikawa kiatu yako pia inaweza kupiga makelele ikiwa hakuna mkeka. Banake unaona wengine wanaanza kuangalia ladies wenye wanavaga high heels. Sio lazima ya kusaidia, hata ukiingia huta disturb worship inapoendelea. Turehamwe. Itakuwa tu bado concentration, watu wanaendelea na bado naingia, na sio kuingia tu unatoka. Wednesday kwa ibada nilikuwa hapa nikihubiri, nikaambia Mkristo mmoja, please keti chini na usitoke tena hadi ibada iishe. Na unajua ni lazima utii, kwa sababu uzuri wa pulpit, nikikwambia kitu sasa nikikwambia msimame, hutauliza kwa nini, utasimama, unaamrishwa. Lakini nikitaka niwe nauliza maswali turudishane, nitateremka hapa chini. Lakini nikiwa hapa nikwambie toka nje, utatoka. Usipotoka nikiinua hivi mkono unasema tiga, ngoja niende, kwa sababu unaelewa, unajua nikiinua mkono hivi kwanza niwe nimevaa ile ya black, nitoe black na ya black, mambo yake yamekwisha. Kwa nini nilimwambia? Ni kwa sababu kuna mtaratara, kuna wakati wa kuingia na wakati wa kutoka. Lakini sitaingia sana kwa hiyo, kwa sababu kutakuwa na wakati mwingine. Lakini hakuna kutoka na kuingia, kutoka na kuingia, kutoka na kuingia. Ndio maana utakuta wenye wako na watoto, wakati ni family service, wanakubaliwa kukaa wakiwa hapo na nyuma. Na wao wanajua sio kutoka tu. Pengine mtoto analia sana, kwa hivyo watu waweze ku concentrate. Turehamwe. Ndio maana wanakaa, utawakuta wamekaa na huko. Wanajua wanaweza kutoka anytime. Lakini kawaida wewe mtu mzima sio hivyo. Na ndio maana churches zingine utaona ya kwamba sababu ya kushughulikia wale wazee, alafu kama hizi zetu ziko mbali, utakuta iko karibu, na hata wakati mwingine vestry imeshikana na mahali pa kujisaidia, ila tatumuta kitoka ni pole pole. Na kwa sababu miaka imeenda, si ati ataenda na akifika huko kuna mambo hii ya hali ya haraka, mambo imeharibika, hata rudi kwa ibada. Ndio maana utakuta kuna church ziko hapo karibu. Nilikuwa naambiwa church ya kawaida kuna yenye naandikwa ni ya wazee, sio ya kila mtu, ni ya wale wazee, na iko karibu na kanisa meters, ili wale pia washughulikiwe, kwa sababu hakuna na hao wazee wanakuwa wanaelewa mtaratara. Lakini kwa sababu unaelewa ni mwili na inaandamana pia na maumbile yetu, kwa sababu sio sana sana kwa wanawake, sana sana sisi ndio uguo, so wanashughulikiwa. Jambo lingine, ikiwa wewe umeambiwa unakuja kusoma somo, sio kuja kupeana ushuhuda ama kusema mimi naitwa Ngabo nimeokoka Sudan. Sio wakati wa nani, tunajua wewe ni nani. Na ikiwa kuna wenye hakujui, mwenye naongoza ibada atakuja kusema ibada ya leo kwa sababu ya wageni, Julius amesaidiwa na Oliver na mhubiri alikuwa mchungaji Ngabo. Ikiwa kuna wageni, na ikiwa hakuna wageni, sisi sote si mnatujua. Kwa hivyo ukija kusoma, unakuja somo letu la kwanza kama vile the Ray Reader in the Making alisema, linapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari 26 hadi mstari wa 31.
alafu unaanza kusoma. Na ukienda kusoma, si ati unaenda kusoma mstari wa 27, mstari wa 24. Tunaona watu wanataka unasoma kiendelea vile inaenda, hakuna kutaja mstari. Hiyo ndio taratibu ya Waanglikana, kwa sababu husomi mstari, unasoma maandiko matakatifu. Mstari tu ni ya kukusaidia umefika wapi na hao wengine. Kwa hivyo hakuna kusema praise the Lord, tunajua umeokoka na nimeokoka. Kuja utaje na usome. Jambo la pili, ikiwa ni injili, ndio maana mnasikia katika utaratibu mbeleni, hata hii projection haikuwa imekuja anyway, haikuwa inaprojektiwa. Manake mtu anakuja nasoma tusimame, ama tunaendelea kusimama kwa kawaida, tunakuaga tumesimama ili tukasikie injili takatifu kama ilivyo na Luka mtakatifu sura ya 5 kuanzia kusemi mahali utamalizia. Manake injili haina mwisho. Bwana asifiwe sana. Mwisho wa injili itakuja wakati Mungu atakuwa amechukua kanisa lake, kwa sababu hakutakuwa na haja ya kuhubiri tena. Mambo yatakuwa yamekamilika. Tunasimama kusikia, sio kujisomea. Na maana unaona watu wamesimama, they are very attentive, kwa sababu injili inafanya nini? Inasomwa. Wenye mumelelewa kwa Catholic mnajua vizuri kabisa. Unasimama, hakuna makelele, hakuna tunafungua vitabu, sijafika, ngojea kidogo. Basi tuende kwa pillars za Anglican. Na Uanglikana ukianza ilikuwa na pillars 3. Ya kwanza ni neno la Bwana. Ya pili ni ile tunaitwa traditions. Ya tatu Bible, traditions na reason. Wakati somo letu la kwanza, wakati Mungu alimuumba Adam, alimwambia nimekuweka Garden of Eden, wewe rima all that, increase in number. Lakini hakumwambia njia ya kufanya hiyo kazi, ikiwa ni hakumwambia utakuwa unalala na mke wako na mtakuwa mnafanya hivi na hivi na hivi. Aliwaandikia kuna mahali mliona aliwaandikia? Si lakini tumezaliwa na bado tunazaa. Mada ni agosho. Tumezaliwa na bado tunazaa. Tulitumia nini? Akili. Lakini Mungu alikupea mamlaka, endelea kuzaa. Na wewe mbele leo tuenda kuambia wewe kuuliza, na ukishindwa of course unaweza kwenda kuuliza, which is okay, ni sawa. Lakini alimwambia fanya hii na hii na hii, lakini hakufafanua. Kwa hivyo ni lazima utumie nini? Ndio maana sisi Waanglikana kuna tradition na tunatumia nini? Akili. Mwambie mwenzako kwa neno la Bwana pia tumia akili. Mwambie kwa neno la Bwana pia tumia nini? Akili. Si ati unasoma tu alafu Judas alijua na wewe unaenda unajua. Tumia nini? Akili. Waanglikana tulijua kutoka kitambo. Ndio maana tunasema sisi ni kanisa la mtaratara. Ninapozungumzia kuhusu Biblia, neno la Bwana, kama pila moja ya Waanglikana, hata unapoangalia kitabu cha Sara, utakuta ni verses za Biblia zimeandikwa hapo. Na inatuelezea kwamba inaenda ikielezea neno la Bwana na ni kitabu cha Sara. Yet unasikia watu wakaambia wale watu wa page 2. Kwa sababu tunaanza tuende ukurasa wa ngapi? Wa pili. Ndio Julius alituambia tuende ukurasa wa pili. Tukiwa kwa Kizungu pia alituambia ukurasa wa pili. Hata sijui ni kwa nini sio ukurasa wa moja, ni wa pili. Sasa ikawa sasa watu tu, nakumbuka tukiwa nyinyi, kwani mtatoka page 2 lini?
Mnaendea tu kunyinyi na watu wa page 2. Lakini unapoantifu, ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu yatuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna. Tusizifiche, inaendelea. Na vile vile unaambiwa mtu mwovu atakapogaria na kuacha uovu wake aliyotenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake, nayo itakuwa hai. Ezekiel 18 mstari wa 27. Kwa hivyo hata ikiwa tunasema ya kwamba Biblia ndiyo pila ya kwanza, lakini bado kitabu cha Sara kinaendelea kusisitiza ya kwamba sisi hatuwezi bila neno la Bwana. Na ndio maana ni mithali, ni kama Biblia imearenjwa vizuri ili tukaweze kuitumia tunapoendelea na maombi. Vile vile unapoangalia kwa mfano, na nitamuomba Julius sala Jumapili ya pili wakati wa kuja inasitiza bado mambo ya neno la Bwana. Sara inaendelea kushikilia neno la Bwana. Unaweza kusoma hiyo Sara, Evangelist Julius? Muthenya wa kiumia wa keri wa hindi iria itagwo hindi ya guka, Mwathani witũ mũgathe, we watũmire maandĩko marĩa matheru maandĩkwo nigetha tũrutagwo nĩmo, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ tũmaigue na ni neno la Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo sisi tunajivunia kuwa Waanglikana. Mwambie mwenzako, najivunia kuwa Mwanglikana. Najivunia kuwa Mwanglikana. Pia katika zile sharti 39, niangalia kwa Kikuyu nikaona hazipo. Ya 6 ni juu ya utoshelevu wa maandiko matakatifu kwa wokovu. Of the sufficiency of the Holy Scripture for salvation. Na inaandikwa sharti ya 6 juu ya utoshelevu wa maandiko matakatifu kwa sababu ya wokovu. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba pila ya kwanza ni neno la Bwana, bado tu kitabu cha Sara kenye tunafuata kinaendelea kusisitiza ya kwamba hatuwezi, ikiwa hii haijaandikwa kufuata neno la Bwana, afadhali ingekaa. Lakini sio hivyo, manake inaendelea kukot. Pila ya pili, hata kabla tujaenda kwa pila ya pili, unaposoma Timotheo mtakatifu sura ya 2 mstari wa 3. Timotheo mtakatifu Timotheo wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 16 hadi 17, mstari miwili inatuelezea wazi ya kwamba maandiko matakatifu ni Mungu mwenyewe alitoa, na yanatumiwa kufunza, yanatumiwa to correct, yanatumiwa kurebuke, yanatumiwa kufanya watu wawe equipped na kufanya kazi wameitiwa. Maandiko matakatifu. Ndio maana tunaposema ya kwamba sisi ni watu ambao tunafuata prayer book dhara, inakuwa ni sababu tunajua ya kwamba ni maandiko matakatifu yameandikwa hapo ndani. Pila ya pili ni traditions. Yaani ile kanisa imekuwa ikiwa inashikilia neno, na vile imekuwa ikifunza, tumekuwa tukifunzwa aje kama watu. Tunajua ya kwamba tuko na imani ya mitume, kuna imani ya Nikea, na kuna ingine ya St. Athanasius yenye hatusome. Lakini zote hizo mbili sana sana tunazijua. Kuna vile tumekuwa tukifunzwa, na kuna sababu ya vile ziliandikwa. Hawakuandika tu, walikuwa wanasuluhisha mafunzo mengine yenye. Kwa hivyo kuna vile tumelelewa, na kuna yale tumekuwa tukiambiwa kama Waanglikana. Mwenye ameelewa kwa Waanglikana anajua. Ikiwa nimepita Jubilate utajua, ikiwa
utajua, kwa sababu umelelewa katika Kianglikana. Kuna ile mtaratara, traditions. Ni nini tumepokea kutoka kwa wale walianzisha kanisa? Kwa sababu traditions ama mtaratara tuseme, huwa inaleta stability. Ndio maana kanisa Anglikana hayumbayumbi. Ati mimi nimetoka hapa, nimekosana askofu, naanzisha kanisa ya Anglikana pia hapa Gatina. Nikianzisha haitakuwa ya Anglikana, kwa sababu kanisa ya Anglikana hayumbayumbi kwa sababu ya traditions hizo zenye tunasema. Jambo lingine ni ile kutumia fikra, reason. Tumesema tutumie neno la Bwana na tukaweze kutumia neno la Bwana kwa njia inayofaa, kwa sababu fikra, kwa mfano tumetumia fikra tukaona ya kwamba kukiwa na equipment, worship itakuwa na ladha ingine, na baadhi itaendelea kuwa ni worship ya Anglikana. Ni worship ya Anglikana. Ni nini? Fikra. Kwa hivyo ni vyema tuelewe sisi wenyewe. Na unaposoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32 ya kwamba, Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians 14:32, ya kwamba manabii huwa ni wao wenyewe wanaweza kufafanua. Si ati kila kitu kimekuja, ni lazima ufafanulie watu unabii wako. Manake ukiwawacha na hawajaelewa, hutakuwa umesaidia kanisa. Huenda ikawa utagawanya kanisa. Unatumia nini? Fikira. Hizo ndi traditions na reason. Lakini kanisa la Anglikana katika nchi yetu ya Kenya, Anglican Church of Kenya, imeongeza zingine 2 zikawa 5, na imeongeza the Book of Common Prayer, kitabu cha Sara, na pia imeongeza respect, kuheshimu authority, kuheshimu wale ambao wanakuongoza, kuheshimu kila mtu, yani na kuheshimu kama Mkristo, na wewe unaniheshimu kama mchungaji wako. Kuheshimiana. Zikawa ngapi? 5. Manake kitabu cha Sara husaidia kwa kuendesha ibada kwa njia ya utaratibu, bila sio ile mambo ya vogodhari, na utajua, unaona hii imeenda hivi, na unajua tukitoka hapa tunaenda kwa hii. Hata ukifunga macho tu unajua ni nini inakuja. Kama saa hii kulingana na vile mambo iko saa hii, unajua ni nini itakuja baada ya nikitoka hapa kwa pulpit. Bas. Na si ati kuna mahali nasoma utaratibu. Tunajivunia kuwa Anglikana na kuheshimiana vile vile. Nitakuja kuendelea sio sasa, tunapozungumzia kuhusu structure na governance vile inakuwa. Na Anglican huwa tunasema ina follow what yenye inaitwa apostolic succession. Hiyo nitakuja kuelezea wakati huo ukifika. Lakini kwa sasa sababu ya masaa, mniruhusu kuhusu sakramento takatifu la meza ya Bwana, kwa sababu Sunday ijayo ni wakati wa kuja kwa meza ya Bwana. Tutakuja kurudia bado kwa sababu kuna mengi kuzungumza kuhusu hiyo. Lakini kawaida, kabla wakati kama sasa wa leo, baada ya mahubiri, kabla watu hajaimba wimbo wa kuleta sadaka, watu walikuwa wanakumbushwa ya kwamba Jumapili ijayo itakuwa ni Jumapili. Watu
ili waende wajirudie wao wenyewe. Na vile vile mchungaji akiona ama akiwa ameona ya kwamba watu wameanza kulegea kuja kwa meza ya Bwana, kuna yenye pia ingesomwa. Na bado wakati ule wa kupokea kabla, na hiyo ndio tumesoma kwa somo letu la pili la 1 Corinthians sura ya 11 kuanzia 32. Na Paulo ameona ya kwamba watu wameanza kutumia kwa njia isiyofaa meza matakatifu, na ndio hiyo inasomwa wakati huo. Kwa hivyo kama leo ungekuwa na muda, basi tungesomewa hiyo ili watu waende wajitayarishe. Ndugu wapendwa, Jumapili ijayo ngapi? 7, tarehe 7 mwezi wa 8, na kusudia kwa msaada wa Mungu kuwahudumia wote wenye moyo na imani na ibada sakramentu ya faraja sana ya mwili na damu yake Yesu Kristo. Inaendelea kuelezea vile inastahili kupokelewa na inapokelewa na kina nani, na inakwambia basi, ikiwa basi wewe unajua ya kwamba kuna mambo ambayo haikuenda mzuri, nenda wiki hii yote uwe na wakati wa kujirudia, ili ukifika wakati usije wewe mwenyewe kujihukumia unapokuja kwa meza ya Bwana kwa kula sakramentu na wewe hujajitayarisha. Saidia watu kujirudia. Na ni kina nani wanastahili kuja kwa meza ya Bwana? Ni wale wote wamewekelewa mikono na askofu wa Kianglikana. Kwa hivyo kuna vitu chache tunataka tukumbushane kwa sababu ya Jumapili ijayo. Jambo la kwanza, ikiwa wewe ni Mwanglikana na umekaa tuseme miezi mitatu hujakuja kwa meza ya Bwana, hustahili kujirudisha. Unastahili kuja siku ya ofisi. Siku ya ofisi Wednesday, kumuona vika wako archdeacon na kumwambia mimi ya hii na hii na hii na hii, naye huenda basi akakusamehea dhambi zako. Ama huenda akaona ni vizuri ukutane na wazee wa kanisa. Na ndio maana wazee wa kanisa hawastahili kuwa ni wazee tu, wanastahili kuwa wako juu kwa mambo ya kiroho na ushuda wao unajulikana. Huenda akaona ni vyema kukutana na wewe mbele ya executive. Kwa hiyo miezi mitatu basi umesamehewa na mchungaji wako. Manake mchungaji among other things ambaye anafanya ni kusamehe watu dhambi. Madhani ya Gosho. Kwa hivyo ikiwa umekaa miezi mitatu hujakuja kupokelea, ustahili kujirudisha. Hata kwa sababu nimerudi kanisani na hii ni kanisa yangu. Sisi na mtaratara haistahili kuwa hivyo. Ama uwe umezaa na hujaolewa, ama umeolewa lakini ndoa yenu haijabarikiwa, kanastahili kuenda kuona nani? Mchungaji wako. Ikiwa umezaa mtoto na alafu mtoto hana baba, unajua vile tunasemaga ati mtoto hana baba na nimeia anatigo hakuna mtoto hana baba. Unaweza kuwa wewe huna bwana lakini uko na mtoto, lakini si ati huyo mtoto hana baba. Ako na baba mahali. Baba anaweza kuwa alienda, ama anaweza kuwa alikufa, ama anaweza kuwa hamuko mmepanga kuoana, which is okay. Lakini ni kumaanisha ya kwamba kwa sababu ikiwa imetendeka, unastahili kumuona mchungaji wako naye akuelekeze. Ikiwa ndoa yako, enda kwa registrar of marriages, kwa attorney general, uko na certificate ndio, lakini hiyo certificate na wewe na bwana yako bibi yako hamjabarikiwa kwa kanisa, hustahili kujileta kwa meza ya Bwana. Unastahili kuona nani? Mchungaji wako. Lakini tumekuwa tukiona watu wanaenda
Utasikia tu story, utalipata mtoto, baadaye utamwona tu ndio huyo. Wengine tu hata wanakuja, hata ukienda wakienda kupokea unasikia tu harufu ya pombe. Hata usipochunga hata wewe unaweza sasa kuambukizwa, unaweza hata kuanguka hapo. Kwa hiyo sio kujileta. Ndio maana watu wanashauriwa wewe mwenyewe ufanye nini? Ujichunguze. Ama pengine wewe ni Mwanglikana na umetoka kanisa lingine, lakini na barua ya kupelekea archdeacon ukimwambia mimi nilikuwa mshiriki wa All Saints Mushadha na mimi nilikuwa napokea sakramenti takatifu, barua ya mchungaji ndio hii ya kuniachilia na kuniambia nenda uendelee kufanya kazi ya Bwana kwa All Saints Limuru. Tureamwe ili naye anajua huyu kweli kule alikuwa anapokea na anakuombea tu, hakuna mambo mengine, ni kukupokea tu. Alafu anakuambia nimekufungulia pia uendelee kupokea kwa meza ya Bwana. Ikiwa wewe kuja uwekelewa mikono, ndio unaweza kuwa mahali ulikuwa kwa PEFA ulikuwa unapokea, mahali ulikuwa kwa Methodist ulikuwa unapokea, mahali ulikuwa kwa... Lakini kwa sababu sisi hapa kama Waanglikana na Mtaratara, unastahili kumuona archdeacon na atakuelekeza, atakwambia ni vyema uwekelewe mikono na askofu. Wewe ni mtu mzima, huyu kijana yetu hata kusubject kwa zile maswali 61 ati memorize na nini, kwa sababu archdeacon hata askofu anaelewa. Wewe na mimi tukaambia memorize, tutaweza kweli? Hapana. Lakini nakumbuka tu Mumbua na Mama Vanessa walijaribu sana, na Mumbua ni yeye alikuwa anasaidia watu wengine. Hebu tumpigie makofi Mumbua. Mama Vanessa sijui leo ameenda wapi. Walikuwa anasaidia sana, alikuwa anakumbuka. Baadaye alikuwa ananiambia mchungaji, si nikwambia watu hakuna kitu walikuwa wameshika. Kwa mikono yetu alikuwa yaisi, alikuwa amewekelewa. Nora, nakumbuka wakati nilikuwa naishi hapa Vicarage, mimi niliambia kwa Anglikana haiendi hivi. Nora, Jedida wakasoma, wakati huo walisoma kwa sababu tulitumia zile fupi, ile yenye iko kwa hii 1662. Walisoma yote wakawekelewa mikono. Nilikuwa naenda hata si mimi nilikuwa naenda Tigoni, ama mimi nilikuwa naenda hata huko, sasa nilikuwa napokea. Kwani hapa nini so special? Sisi tunataka kufuata Mtaratara na tunataka kurudisha mto one madhani agosho. Kwa hivyo basi ujue, ikiwa umekuwa ukipokea na hujaona archdeacon na hustahili kulingana na vile umesikia, please Jumapili ijayo usikuje. Instead Wednesday ukuje kumuona nani? Archdeacon. Na ni rahisi kwa sababu confirmation ni tarehe 3 mwezi wa 9. Utaenda tu atakwambia ona evangelist takuwete kwa list ya wale watawekelewa mikono na askofu. Hiyo tu. Alafu sala ya Bwana witiko wanikea watumo amri 10, hiyo kitu ambaye yenye tayari unajua kwa sababu tumekuwa tukitumia mara kwa mara. Madhani ya gosho. Kwa hiyo tuanze kujitayarisha kwa sababu Jumapili ijayo tayarishe wiki hii. Na ikiwa hatujakubalika kulingana na Mtaratara wa Anglican, tufanye hivyo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you muno Reverend Kambo ni ndo aguturirikania maundu macio ona gutubundithia ria tutari tuigua horo ucio ni horo mwega. Koguo riu angikorwo wi guku na nduri waigirirwo moko uguo itikira guka wiyandikithie. Ona ndirero umuthi witikire guka wiyandikithie umuthi nigetha mweri 3 wa 9 ukaigirwo moko ni mubicofu okorwo wi mundu mugima. Ciana ni tugithia karugendo nigetha tuheane
mihothi itu tukurugama tuine rwimbo 212 gutire na murata ta Jesu. O muthenya utuhoyagira mbere ya baba. Ni ngatho muno ni undu wa gututeithia tugakorwo mwathani Ngai witu turi sa. Ni ngatho muno mwathani Ngai witu tondu wa mawira maria turutaga. Biashara iria turutaga na maundu maria tutindagira mwathani. Ni ngatho ni undu wa andu aku gwathika makamura ni irio mahete mwathani makarehe imwe guku nyumba-ini yaku ya kuruta wira kurutwo nyumba-ini ino. Twakuria mwathani wa murei watwetikire offering ici citu ciamurwo na ituike cia kuruta wira uri kugocithagia no rirehage kirathimo kuri andu aku. Na Jehova Ngai tukiumagara mawira-ini maitu tugithi kuria turithiaga urekage mwathani Ngai tugakoragwo tugiteirwo niwe ugatweheragiria mitino ya mabara-ini na ya mawira-ini maria tutindaga ugatweherania mwathani na aria matuthiagira mawira-ini makienda tuone uru ukareka aria matari mwathani mone mawira ma kurutaga niguo monage ciao cia gwiteithia na cia kurihage mwathani. Na Jehova Ngai witu kuria tukuigua watwariria tugatamburukagia guoko gwitu guteithia cio matari. Twakuria mwathani uciamukire no tuamukire nigetha turathime uritwenera Jesu Kristo mwathani witu. Mwathani ni aje reire irathimo nyiteho kaga kiugo gyaku moyo wakwa wothe. Reke tuikare thi tuigue manirira maria twinamo. Itanathoma manirira maria twinamo njitikiria kwina mugeni umwe wi hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi. I think ni muthenya wake wa mbere. Ndimwirie tu arugame atugeithie na atwire no nini mutumia wa mwarimu wa kwaya. Muriega andu a Ngai. Haya, njitagwo Rosemary Robert na nyumite Kiambu, kanitha witu wa Anglican wa Ting'ang'a St. Luke's.
na nini mutumia wa mwalimu wa kwaya guku, na kwenda kuga kwaya ndaigua kurira maithori na magukena ni tondu wa inyue na muthuri ucio mwe kwambiriria kuina mugacanjamura kanitha witu na kanitha uyu wanyu. Ni nyendete kuina, ona nguigua ata nguka haria mbere no ndoiga atiri discipline ya kwaya ndugathi kuina na kwaya utarari practice. Riria ndiriukaga mwathani andeithia kama leo nimekuja na ninyi, na mimi hata ninakuanga na nyimbo za Kikuyu hivyo. Bwana wabariki sana wanakwaya, na nimefurahia kwa ile machozi ya uimbaji, na venye ni mchungaji wenu amesema nimesikia ati tutaendelea mbele, amesema mtaendelea mbele. So wakati nitakuja kuhudhuria huku, nitakuja kwa Kikuyu service tuimbe na ninyi, na kuanga na tuibo tudogo mungeshika juu mtu anaanza pale chini alafu anainua kama mchungaji amesema. Bwana asifiwe. Thank you muno mutumia wa mwalimu witũ wa kwaya. Nĩ tũgũkena nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe nawe mũthenya wa ũmũthĩ, na karibu sana. Manĩrĩra maitũ namo mahana ũũ. Cell 4 nĩ megũkorwo na ngwatanĩro ũmũthĩ thutha wa gĩthomo gĩkĩ o thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. Mothers Union nao nĩ maratũmenyithia atĩ nĩ kiumia gĩkĩ kĩroka kwanjĩrĩria rũciũ nĩkĩo magĩtaga Talent Week, na nĩ megũkorwo na maũndũ marĩa mekaga ihinda rĩu. Ningĩ nĩ maratũ invite nigetha tũgatuĩka a kũmanyitĩrĩra wĩra-inĩ ũcio wa Mothers Union mũthenya wa mweri 7 nĩ kiumia gĩkĩ kĩroka, tondũ nĩkĩo gĩgakorwo kiumia kĩao. Nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo tũtagakorwo na gĩathĩ Sunday, tũgakorwo na kĩmweri 14. Sunday nĩ ya Mothers Union, na nĩ maratũmenyithia atĩ maũndũ macio mangĩ marathiĩ na mbere namo nĩ marathiĩ makĩmenyithanagia kũhetũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu, na magakĩũria atĩ thutha wa gĩthomo gĩkĩ atumia othe metĩkĩre. Menyithia atĩ mũthenya wa Jumaine nĩ tũgakorwo na mahoya gũkũ ma kũhoera bũrũri na maũndũ marĩa mangĩ ta ũrĩa Ngai agatũteithia kwanjĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, na magatũ invite ithuothe twĩtĩkĩre gũkanyitanĩra hamwe nao. Naguo mũthenya wa kiumia nĩ tũramenyithio nĩ achirikoni witũ atĩ nĩ gũgakorwo na worship experience kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Emmanuel Riara Road, Riara Ridge, kwanjĩrĩria thaa 8, na tũkorio ithuothe twĩtĩkĩre gũgathiĩ. Hau nĩho tũgũkinyia gĩthomo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩte mũtungatĩri Reverend Gambo nĩgetha atũhe kĩrathimo. Basi tusimame tuweze kuomba. Na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote walinde mioyo na nia zenu katika hali ya na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Amen. Rwĩmbo rwitũ rwa kuuma nĩ 447 Mwathani ndĩ kĩĩga gĩaku.